Birasa na buri muntu wese uzi ibirebana n'inkweto n'imyambaro azi Nike cyangwa Nike. Ni kompanyi ikora ibikoresho bitandukanye, ariko iyo bigeze ku nkweto za siporo n'imyambaro ho biba akarusho, cyane ko uru ruganda arizo rwatangiye rukora. Ibikoresho bya Nike byambarwa na benshi nk'ibyamamare hagamijwe kubidukundisha, uhereye ku bihanganye muri siporo nka Cristiano Ronaldo, LeBron James, Serena Williams, Michael Jordan n'abandi. Uwashinze uru ruganda n'uyu munsi aracyariho, ari mu bakire ba mbere ku isi uyu munsi bimenyekana. Nike ni imwe muri kompanyi zifite agaciro kenshi zabayeho kuva isi yaremwa, kubera ko nk'ubu ibarwa agaciro ka miliyari 110 z'amadolari y'Amerika. Muri uyu mwaka wa 2025 by'umwihariko mu mezi 11 ashize, Nike yacuruje miliyari 43,310 z'amadolari y'Amerika. Muri aya harimo n'ayawe nimba ufite ubushobozi bwo kugura imyenda n'inkweto bya original bya Nike. Aya madolari yinjije yafashwe gukuramo imisoro, kwishyura abakozi n'ibindi bikenerwa, basigaranye miliyari 3,220 z'amadolari y'Amerika z'inyungu, inyungu idafite ikibazo na kimwe. Reka tuvuge kuri Nike. Iyi kompanyi yunguka bene akageni kandi igihanganye ku rwego rw'isi, yashinzwe n'umusore muto w'umukene warangije kaminuza. Ni kompanyi y'Abanyamerika yashinzwe yitwa UG muri Oregon, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivuka rya Nike ryatangiranye n'iyo nkuru y'abantu babiri, Phil Knight na Bill Bowman. Phil Knight, umusore w'umunyeshuri wari marangiza kwiga muri kaminuza ya Oregon ndetse na Stanford muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari afite mwarimu akaba n'umutoza mu bya siporo. Bill Bowman, Phil Knight muri kaminuza yarazwi mu bakiri umukino wo gusiganwa ku maguru, abizi cyane. Umutoza we abizi cyane. Knight kenshi yajyaga yumva uwo mutoza we avugira mu matamatama avuga ko hakeneye gukorwa inkweto nziza zorohereza abasiganwa ku maguru kandi zikaba ku giciro cyiza. Yashaka inkweto zakozwe hatijwe kubiro ku maguru, zikaba inkweto wakwambara zikagufata kuzikandagiramo bikororeza ikirenge icyarimwe, ikaba n'inkweto igufashe kandi n'ikirenge kikaba kisanzuye. Birasa naho izindi nkweto zari ziri ku isoko muri icyo gihe zari zarakozwe hatekerezwa ko hatarimo abasiganwa ku maguru. Kuri Bowman ibi byagombaga guhinduka. Phil Knight nk'umunyeshuri ukiri muto, ibi yabyumvanaga umutoza we akanabika mu mutwe. Knight arangije kwiga mu ishuri ry'itangazamakuru muri kaminuza ya Oregon mu 1959. Yakomereje muri kaminuza yigisha ubucuruzi Stanford 1962. Igihe yigaga mu ishuri ry'ubucuruzi, yanditse igitabo gisoza amasomo ye akita Shoe Dog, kirakundwa cyane. Muri icyo gitabo yakomoje ku kibazo cyari gihari cy'inkweto z'abasiganwa ku maguru. Yavugaga ko umukino wo gusiganwa n'amaguru urimo ibibazo bikomeye, birimo kuba basigara batabona inkweto nziza zibafasha gusiganwa. Phil Knight muri icyo gitabo yavuze ko mu gihugu hagomba kwinjizwa inkweto zikorerwa mu Buyapani. Yavuze ko izo nkweto z'Abayapani ari nziza kandi ngo ziri ku giciro cyo hasi, bityo ngo zikwiye kuzanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigasimbura izari ku isoko zakorwaga n'Abadage, Adidas na Puma cyangwa se Puma. Inyandiko ye yasinduka imbata zava mu business y'ahazaza yinjiza miliyari z'amadolari. Phil Knight arangije kaminuza yagiye gusura Ubuyapani, by'umwihariko asura kompanyi ya Onitsuka. Iki gihe iyi kompanyi yakoraga izi nkweto zikoreshwa muri siporo. Muri urwo ruganda yiboneye uburyo bakoraga inkweto nziza za siporo kandi zihendutse. Yahavuye bemeranyije ko agiye kubahagarara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akajya bacuriza izo nkweto, ariko mu mikoranire bemera ko zazihimbira zina azita Blue Ribbon Sport. Hari mu 1964 yise bitangira, yegerewe ari mwarimu we ndetse n'umutoza Bowman, umwe wakundaga kwitotomba avuga ko akeneye inkweto nziza zo gukorana siporo. Amwumvisha ko bagomba gufatanya mu gukora business yo gucuruza inkweto. Bowman yarabyemeye, araza ndetse no mu batekereje gukora inkweto zamenyekanye ku rwego rw'isi ya Fossil. Ni inkweto nziza zishimiwe by'umwihariko n'abasiganwa ku maguru uburyo butari bwarigeze kubaho mbere. Twari udukweto tutaremereye kandi hasi dusa dufite amenyo ku buryo uwiruka atanyerera. Mu 1971 nibwo bahagaritse gukora inkweto za Mitsuka Tiger, kompanyi y'Abayapani, byatewe no kubasha gukora inkweto zabo. Baramaze kubona ko iyi business ishoboka, nibwo noneho batangiye gukoresha izina Nike. Ibi byatumye Phil Knight noneho agira ijambo rya nyuma ku bicuruzwa bye, imiterere yabyo, ku giciro n'uburyo bigomba gucuruzwamo. Mu magambo make, Phil Knight mu gutangiza Nike
yahitewe n'ibintu bitandukanye birimo urukundo yari afitiye umukino wo gusiganwa ku maguru, amasomo yize ajyanye n'itangazamakuru n'ubucuruzi muri kaminuza, gukorana n'umutoza mwiza Bowman ndetse n'ubuhanga bwe mu guhanga udushya. Izi nkweto yazise Nike. Iri jambo Nike risobanura intsinzi, biva ku Kigiriki Viking. Niba ari uko bisoma, nkuko bisoma Nike, iri ni izina ry'Imana y'Abagiriki ishinzwe intsinzi mu myemerere yabo. Izina n'ibirango bya kompanyi ya Nike berekejwe n'imvugo z'ibyamamaza ubwabyo byatumye iyi kompanyi b'igihangange kugera uyu munsi. Kariya kamenyetso karanga Nike bamwe bita V cyangwa se kuvivura, kakane mu bizamini bashyira ku gisubizo cy'icyo umuntu yatanze, ni akamenyetso gafite imbaraga zitagira uko zingana kandi gafatwa nk'umuzi w'ingenzi wa Nike. Mu myemerere y'Abagiriki, kariya kamenyetso gasobanuye ibaba ry'Imana y'intsinzi, Viking cyangwa Nike. Nike ni imana y'ingore y'uburanga butagira ingano. Abagiriki bemeraga ko ariyo itanga intsinzi. Abagiriki bemeraga ko bafite imyizere imana y'umuvuduko, ingufu n'intsinzi. Mu bihangano n'ibibumbano by'Abagiriki, iyo mana y'ingore bayishushanya ifite amababa. Ayo mababa ajya kumera nk'akara kamenyetso ka Nike, akaba amababa ayifasha kuguruka igasanga abarwanyi ku rugamba, ikabaha intsinzi. Byizerwa ko uyu Nike yagurukaga ahabera imirwano n'ahandi hose bagira icyo bakora ibikorwa bitandukanye, ikabaha intsinzi. Byagendeweho iyi kompanyi ya Field Night ayita Nike. No mu gihe cyo gukora rugo cyangwa se ikirango, kariya kamenyetso kayiranga, uwagakoze yagendeye ku ibaba ry'Imana. Uwakoze kariya karango ni Caroline Davidson, yari umunyeshuri mu isomo ryitwa Creative Design muri kaminuza ya Portland. Uyu mugore icyo gihe iyi kompanyi ya Field Night yamwishyuye amadolari 35 y'Amerika. Uyu munsi aya madolari afite agaciro k'amadolari 272 yashyize mu Nyarwanda, ibihumbi 50 by'amanyarwanda. Caroline Davidson akora kiriya kirango cya Nike hari mu gihembwe 1971. Ubwo Nike yatangiraga, uyu mukobwa yashakaga kugaragaza ibirimo kugenda, umuvuduko n'imbaraga. Ishusho ya kiriya kimenyetso cy'umurongo uhese cyangwa se uvivuye nk'uko mwe bivuga, bishatse gusobanura ibaba ry'Imana ya Nike. Ngiki kirango cyagize Nike ihanganje. Ni ikirango kitaraho gusa, ahubwo ni ikirango kinashingiye ku myizerere ihuza intsinzi y'abakinnyi bo ku isi nanone, ndetse n'imyemerere y'uko intsinzi ishoboka mu mikino. Mu kwezi kwa 9 mu 1983, nyuma y'imyaka 3 kompanyi itangiye, Field Night na Nike yatumije uwo mugore wakoze kiriya kirango, amwakira mu cyubahiro cyinshi, bamushimira. Bamuha inkweto nziza za Nike, bamuha impeta ya diyama na zahabu, berekejwe n'ibahasha irimo imigabane 500 muri kompanyi ya Nike. Iyi migabane yarakoze, ndetse mu mwaka ushize imbere ya 24 iri maze kuba imigabane 32 ifite agaciro ka $3 million. Caroline Davidson rimwe avuga kuri iryo shimwe yarageze ati, kira ni ikintu kidasanzwe Phil yankoreye, kubera ko ibyo namukore byose yari yabinyishyuriye. Davidson nawe yahereye aho ngaho abigitangaza mu mwuga w'ubugeni, aba n'umukire. Nike yakuye ijambo Nike kuri kariya karango kayo, hasigara akarango konyine kamaze kubikimenya bose. Aho na hambere Nike ikumora ubuhangange bwayo, byose bihera ku kirango. Ikirango cyayo isi yacyakiriye neza kandi gifata umutwe vuba cyane, byazanye abaguzi batagira ingano. Ibyananye no kwamaza kandi cyane cyane mu bukangurambaga bise Just Do It. Nanone iri jambo ryamaze kubikimenya bose mu batuye isi. Nike uburyo bwabo bwo kwamaza ntabwo bwabaye busanzwe. Ubo iyo bamamaza ntabwo bakunda kuvuga ku gicuruzwa cyabo, basaba ahubwo nka nawe wifuza n'ubuzima busanzwe. Ubukangurambaga bwabo no kwamamaza bwaciye ibintu ku rwego twituzi ko mu kanya bwakoze mu 1988, bwari bufite intero cyangwa se slogan yamaye cyane, Just Do It, bikore. Iki ni kimwe mu bikorwa byo kwamamaza byageze ku ntego zabyo mu mateka yo kwamamaza ku isi kugera n'uyu munsi. Kompanyi ishinzwe kwamamaza ya Whitney Kennedy niyo yakoze ako kazi ko guhimba ijambo bikore. Yari publicité icishwa kuri televiziyo, yagaragaragamo umusaza usiganwa ku maguru afite imyaka 40 y'amavuko, ni Ward Stark. Uyu yapfuye mu 1995. Ni publicité yarimo amagambo atera abantu imbaraga zo kugira icyo bakora. Ni publicité yagaragazaga ko buri wese yabikora kandi akagera ku ntego, atari no kuvuga ngo n'abakinnyi babigize umwuga gusa. Bagaragazaga abasiganwa ku maguru b'indashyikirwa bambaye inkweto za Nike, nko kugaragaza ko gushobora kwiruka ugasiga abandi ariko bambaye izo nkweto.
ni publicité yakozwe mu buryo bworohereza buri wese uyirebye kuyibuka, ndetse berekejwe n'ubutumwa bukomeye, hakagaragaramo izina n'ibirango bya Nike. Ubwo buryo bwamenyekanyije cyane Nike n'ubu nibwo bagikoresha. Just do it ni publicité mu magambo ashishikariza buri wese gukomeza guhanyaza atiteye kuri za birantega cyangwa izindi nzitwazo izo arizo zose. Ni publicité ishobora kumvisha buri wese kureka gushidikanya, kwigirira icyizere, kureka ubwoba no gutindiganya, ahubwo ugafata umwanzuro ukabikora, yaba kwiruka muri siporo, yaba n'ibindi bikorwa byose berekejeho umutima. Imvugo zikoreshwa na Nike zarenze kuba imvugo zisanzwe, uretse kuba zaragize ikimenya bose. Iyi kompanyi ubwazo zahindutse isomo ryigwa na benshi. Abaryiga ntago ari mu isi ya siporo gusa, ahubwo no muri za business zitandukanye, abashaka kwiyubaka ku giti cyabo mu itangazamakuru n'ahandi. Imvugo za Nike harimo ni just do it, zigwa cyane mu mashuri yigishwa gushaka amasoko ndetse no kumenyekanisha za kompanyi. Izi mvugo zikoreshwa bamaza Nike ko zacengiye mu bantu, ni nako Nike nayo yacengeraga mu bantu, ubuhangange bwayo bukamenyekana kugera naho twese tuyizi ariko tutazi icyo mu by'ukuri. Dan Viedon, umwe wari nyiri kompanyi yatsindiye isoko ryo kwamaza Nike, wari gukuriye kiriya gikorwa cyo kwamaza Miss Just Do It, rimwe avuze ko iyi mvugo yakuye ku magambo ya nyuma yavuzwe n'umwicanyi wari umaze gukatirwa ubwo gupfa. Uyu mwicanyi umaze gukatirwa mu rukiko yaragize ati let's do it, mureke tubikore. Hanyuma Philden abihinduramo just do it. Ni izina riterekanye ubugabo ujya bugiye gucamo byose. Uburyo bwo kwamamaza bwa Nike gusa n'impuza y'akanyabugabo, gukora ndetse n'umuhate utagira ingano. Ni ryo banga rya Nike byahinduye kompanyi igihanganye ku isi yose. Akarusho noneho kakaba iyo bakoresheje iyo mvugo mu buryo bwo kwamamaza mu mashusho arimo ibyamamare byamaze kugira iyo bijya, cyane cyane muri siporo nka Michael Jordan, Serena Williams, LeBron James na Cristiano Ronaldo. Aba bafitanye imikoranire na Nike. Kugirana imikoranire n'ibi byamamare bya mbere ku isi ubwabyo biha Nike ubuhanganye butagira ingano, kubera ko bihindura inganda rwizeye ku isoko mpuzamahanga kera ubonwa na benshi. Nka Michael Jordan, ikirango cye aricyo Air Jordan akenshi gihabwa inkweto za Nike. Nike ikorana ntaganye n'abandi bahanzi b'ibyamamare barimo nka Travis Scott, Off-White n'abandi. Amakipe atandukanye harimo umupira w'amaguru yambara Nike mu rwego rwo kwiyamamaza. Ni kompanyi izwiho kugira udushya cyane cyane mu ikoranabuhanga, ikagira ibicuruzwa nka Nike A, Fly Night, Zoom X n'ibindi. Ibi bituma iyi kompanyi igira ibikorwa bitari bibakeneye gusa n'abandi bantu basanzwe bashaka kugaragara neza. Iyi kompanyi igira igihanganye no kubishobora kohereza ibicuruzwa byayo hari hose ku isi kandi kubara serivisi zayo aho buri hose ku isi binyuze kuri internet. Bafite ibikoresho bikomeye kandi byiza. Ikindi, ibiciro byabo byemezwa ko benshi byisangamo. Iyi kompanyi kandi ihabwa imbaraga no kubiteye mu buryo bukungwa n'ibyiciro bitandukanye by'abantu. Urugero, iyi kompanyi yisanishije cyane n'abanyamuziki, abiyambarira byo gutemberana ndetse n'abakiri imikino itandukanye. Bakora ibikorwa byabo kandi banatekereza ku mitekerereze y'ibicuruzwa design, batekereza ku byose uko bigomba kungana, bareba ko buri wese yabyambara, yaba umugabo, umugore cyangwa se abana. Iyi ni imwe muri kompanyi zunguka menshi cyane ku isi. Bafite abakiriya benshi kandi ku rwego rw'isi. Ni kompanyi yabashije guhuza hamwe ibiri mu mikorere, umuco, gushaka amasoko no guhanga udushya. Phil Knight wayitangije, amazina ye ni Phil Hapson Knight, yavutse ku itariki ya 22 y'ukwa kabiri mu 1938 Portland. Uyu munsi atunze miliyari 40 z'amadolari y'Amerika. Ari mu bantu 50 bakize ku isi, akaza mu 25 ba mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaze umuherwe yatanze miliyoni 500 z'amadolari baha kaminuza ya Oregon yizeho, ndetse na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika yahaye kaminuza ya Stanford. Izi ni kaminuza zose zamwigisha, imwe zitangaza amakuru andi yiga ubucuruzi. Yaretse kuba umuyobozi wa Nike mu 2004, aracyariho. Nawe ufite imigabane myinshi w'iyi kampanyi. Igitekerezo cyo kwitangiza ni iki? Undi bayitangiranye mwarimu we William J. Bowman, yari yavutse ku itariki ya 19 y'ukwa kabiri mu 1911, yapfuye ku ya 24 y'ukwa 12 1989.